this era you no. Se hon konkon ntimi mmoa wo a anointing oil ntimi mmoa wo. Se hon konkon ntimi mmoa wo a anointing water ntimi mmoa wo. Se hon konkon ntimi mmoa wo a sobolo ntimi mmoa wo. Se hon konkon ntimi mmoa wo a bibie no ebetimi abo wo wi ase abaye. Esan se Yesu Kristo okọ na enima me no odija ye. Osi medin mu betutu ahombone wankasa anointing oil mu. I am not against anointing oil. But omo ton anointing oil ni nyina metan om. Hwe itira maka cho se hwe. Se wo utu ye Kristo ni amoni na ho. But research for yourself. Allow the Holy Spirit to lead you. So one can Bible na obi be see the trust am. Eno ti na nkofo be see Bible ni trust am na ye hu. That is the truth. Eno ti na because yempe Bible kan. Yeah, problem. Wodo pa me enka se ene ye ba be bom pa ye uyo bia ho. Prophetic night ye ba be hye nkom. Ombe ba. Obo se eho be ye ma. Na omo ba odifo na be ka so se ene min preacher na se men hye nkom. Sabe mpenifo mani mu a. Asor members bi omo jimi no. Ombe ka so odifo hye nkom. Owanim. I am not against prophecy. Yeah. Prophetic gift is a very unique eboa. Emaunhu wodache. But enkofo bia ba be frefre mu a yomo ye no asefem. Sonko enkoma ahwefo a mohwe too much GHS so abusua nensem a ye ba be kan emu ewrem esanse sei no se mohwe eye oman Ghana se dia asofo ni bi age oman Ghana aboso na ye nhunu ne ye ya na ekame akwa se eye entwe yi ewo baabi na ne nyina no ekogina se bia niema ne yenye ni ya na se nyame asem no ene ato atwene abusua nei no yensa kan ye papa Kwame Sefa Frempon ye ne ba be didi nkomo na afi no wa kire yense se asofo ni bi eniema wo mo ye die entwe ye die twa ye ni nyina no wo beka ade atudwa na afi wo mo yire no mo nso a wo mo ka wo mo ho nso ni be hunu ni etie mu nyina abusu entwe ye ho sima pe ye ba ye betos abusu ya da se etwa ye ho aba wo da so eni edi djuma enyi wa fidie no emfiri ha too much subscribe na like my enkomo na ne ahya ase no mon ka me ho ne ma ye papa kwa aba ne nto so papa mo akwa aba eba too much so Yeah, na medeshie. Papa yenna owo me mitumi awo fine obebia ewo nipa na nsho na niamem atisen Nyame adom ne mo mpa ebo ye ho odin se heaven boba. What I say not just heaven wo Heaven dey ho. Wow sanya wo ka heaven boba no heaven ewo ho pa kama Heaven dey ho. Okay Heaven na eya na eniema be ne bede die be kire se ya no kwasem se heaven wo Ope enema ebedai edi ache wo se heaven wo ha Bible se enfiti ase no onyankopon bo soro ene asase enti se heaven ni ho asase ni ho. Wow na se bibie di adanse esa asase wo ho nko ade heaven wo ho ewo ho papa ye da se na yenhwe ena sofo asese wo ma ben wo bia no eye ne bobere pese wo hu ne se nipa asimesi de wo no na eteso we nso kire se da bi me na me ye ogboro na sa ne ma ekoso nyina ne nyankopon obo asase no sa ne wo ye esa sofo me ya asefem se enema we ekoso amepese mema wote ase se enye obi okuta Bible ana nyame afrem Okan Jeremiah chapter 3 verse 15 I say I will give you a shepherd from my own heart. They will feed you with wisdom and understanding. Enti asori bia obekọ na yenkyere unyansa. Yenkyere Awurade hu nimde no. Enya sori. Ena ukwa sori ya ye di nyame asori adane concert gymnastic puppet so ana bi nipa edi Awurade asemu ye nkonwa. But asefem but wenum nyina no enye me wonwa esanse Bible akase ena edi akire no people would disguise themselves as angels of light
Enso na nya nokore. Eti enye mwanwa. Afe kwa na ye expect say afe na sa ne ma we nyina beba. Esanse eye kyerosem akato ho. Asem bi Awurade aka bia no ese bem. Da bia me catch say prophecy a Bible share bia no se man mu a Awurade ntimi ma. Ese bem. And you said the yes, our real man and my see a too. It's all saying in a make home. Yentimi and stop. But me obi oyesade ni bia no dam. Okay. Na sani ya woka say be media say timi bem na yenya nipa bi nso a wo mo be. No, I didn't there. I started free baby neighbor. There are certain things be o share o culture wo mu no. Se emma kwan ya. Define culture. Say culture is the way of life. Your culture na ye wo mu no as Ghanaians no. E permit ya na. Se permit ya dia. Eni hu kwan. Se ye. Daddy na yen hwe sensi a miracles. Eya wo mu ebegina story dem na wo mu eye. Se woni esofo mpanimfo anante pen na wadidi wo mu na ase kakre. Na Ghana fododo na pese wo mu hu ne se eya na eye no kware ana. Se efiri nyame. Enye bia ene fi nyame. Okay. Ana obi ye miracle na nche se ofiri nyame. Wow. It's as the Bible mu. Yenim Simon ba Jesus ana oyen senkyerene yesi no kutabayi enso on manifefo ediyi e obayi nim because all the yen senkyerene obi agide diye da bia meka cho se obi hye wonkom na bamu na nkyere se okọ heaven. Okay. Obi eni wo nim kom hye achi Lucifer. Wow. Lucifer yanka say Lucifer ya was asisi Na so nim se Lucifer no enye din bone. Lucifer a morning star. Wow. Adichinsuruma. Enti enye din bone kra. Ana ade ba ko ese nipa hu ni ye se Awurade tu Lucifer no. Tu me bi ode man bia wa nyere mfe ne nsem. Egusu kuta. Wakasem. Awurade ma wo ade a onye. Awurade de honhom ma wo onye biem. Na se yesi wo mo so wo tu nyuma na se wo mo ye nyame dwuma wo mo ye ne duru baabi na se wo mo nhye da mfa nya dwuma ye nyame gidi mu obi a ono so ya ready so be ye na dwuma. Enye se oje edi ama obi in that way. But say obeye ineffective. Okay. Wan kasa no. Se bia honhom wo so. Na onyuso honhom no. No akwakoyi bibi honhom ne betwe no. Ti na Yesu Kristo ka se mesoma honhom konkon. Enti this era ye wo mu no. Se honhom konkon ntimi muawa anointing oil ntimi muawa. Se honhom konkon ntimi muawa anointing water ntimi muawa. Se honhom konkon ntimi muawa sobolo ntimi muawa. Se honhom konkon ntimi muawa bibie no ebetimi abo wo wiase abaye. Esan se Yesu Kristo ko no enima me no odija ye. Osi medin mu betutu ahombone wankasa anointing oil mu. I am not against anointing oil. Okay. But omo ton anointing oil ni nya metan om. Odifo wo de nsem aba wa yi nsem apie pa na se yen hwe eye asofo no wo mu obi yankasa e woni prayer we ya wo de adwuma obi tumi ka se me de nsuo e na ye adwuma no wo de din atoso obi nso ya de o me de me wo me anointing enku ahodo a wo mu nso de ye adwuma eye adwuma nso ma me busa ho se ensuo no e hwan dia nyame na boy na sabre ya wo se hunhum ni nimu a enya adwuma yi ni nyina nso ye adwuma de mankrofo ma me medical ka che wo se Bible say Awurade nti die nipa de nensa ayemu. Okay, na ne honhom be na ediri wo mu di dwuma. Eyo mu amu baby onkofa free ya na honhom na di dwuma. Na let's ask ourselves. Say adenti na akoto bottle water. E bia 2 cedis. Na odu picture atare ho. Na wo ba beton ama me 100 Ghana cedis. You are a criminal. Ese e chutum. Esi a chutum, you a criminal. Sabi anema wo de ye ne bu. Anema de ye. Ana uko he priota na ya na be ru.
e picture kwa na ya hu picture bo ho but omo the ingredient bi gu nsuo nim ti na timi ye adwuma saa no ade pa bi onko ji free ayo kwa se o chi omtum enye sa de ton ya na Yesu Kristo ekoto so mo ton ade ya okotwe aba bo wom no ade nti ne de nyame fi ada ne ade ton dem ya ne say first na yen charismatic church Pentecostal church Catholic college for say ade no mo bo afode de eniema ko and the charismatic church for ebo for them to be turned to ma hear the same thing akwa akosiso enti say Yesu Kristo ye gidi say Yesu Kristo ko pamo nkofo esa say mfa so boni ano munya wa so ndem wo ko pamo omo dia ade nti na akoto Piotr 2 CDs na de picture attire ho de odi so mu no yesen na baba to ma will be 1,000 Ghana cedis ye criminal esi eche odifo esase ye che wo mu nyina ye be che wo mu nso nti na ye nhwe se wa ye sofo wadidi wo mu na ase no ya tete se duru baby ya na sofo ni bi no omu use sofo nketo no wo benya ho si obi aba asoro ho from ni akangu aso no ko bi se nipa ne ho nsem ni ya frɛ na mani dito ye pepe pre nipa na mani so eno no kure bi wo sa if at be see e manim odifo ko wani na mesai sreye esan say lady ni ma junior pastor no wrong information wow enti sofo ne ba ya no start obobo din no to do ladies obo ni din not wo obo ni din not wo ana junior pastor no I can say na nyo ne froze an ana say wrong name me promise e ya de ekoso the thing is say nyankopon frɛ wo a men frɛ wo ho untimi nsi nyame atwetwe oh da bia make say enipa ni menya problem, that is your business. But me ni nyankopon nya problem da. Esan say he can make me and not make me. That is nipa di want to me anya. Nipa ti me nya me hwe. Nipa ti me nya me hwe. Nipa de na eden na beti na ye. Ti me anya bibia mfiru. Na odifo ye te ye say ye kwame se fa from pond ye. Woni ye papa Reverend Tony Kodwo Boakye anante epen. As I say, papa at the form art, I say, I wear your room, but in them, or bomb pie, sitting a mess on fire, and forms will be a wire, and channel nothing, one sunny idea. I uncle Fabian a double me a year, Reverend Tony Kodwo Boakye. I remember passing. Nah, the GD said, Ghana form piable, the papa. No way, and check Ghana for Besson. The best sounds well. Odifo na chese ayonko fa bia se mu odin eye se bia motua na mo bi pen manante akokọ baby pen na chese odo bi wo hono mu a papa ene obade akwan bia so omunamwa bibebesi ano so nkyere se so ugina so ebi okay odifo ye nhwe eye sa 5-fold ministry o se fold o se dia na sesi ya no emabunu na sesi ye hye wo masofo no we story ano wa fa bishop ato ne ho so we afa dikin a mechire kura dikin kuro ye da ne so no one wo ba ate wo mare no enso we da ne so safo na wo ma fa din akese no obenya no mi bi e wo sai din ni mu ana eno de e wo awurade nsem but me pese me kire ade mu ha okay 5-fold ministry no ye wo apostle prophet evangelist, teacher, and a pastor. Say we apostle or Juma woody and say Obe planted churches, Obe sorry. It in effect, an apostle is supposed not to pastor a church. You are a messenger. Who is a messenger? Messenger no one. Ambassador or a wine. Ambassador and travel. Or bonnie macron who do. What do you say? 2, we are prophet. If you are going by the Bible, prophet it's supposed not to have a church. Prophet, sorry. No. Hey, I am from school.
because they say no so for a prophet what ya sorry ni din ni abo prophet so and so apostles also anya na dwene say wo si asori wono so no sori mefo enti ano sa na chese ye ya yemfum so wonyame. You see, ade bi a se ye hwe ni yie. Because dwumade bi a wodi no. Once akuta Bible ni de. Ade bi a baby ano bebu ho akonta. Later make a chance say o hwe adifo na o Bible mo obi enu ana no wa sorry. Paul was an apostle. Paul etete asori when you are sorry. Kwa no kwa kosro ahwe. Said the dwumade no ekoso. And the evangelist for you now at the theater, evangelist on the theater, we crusade. You crusade now the members now must suffer. No, near the echo, dear one as I say, or Nugina Dominim actually train me. One pastor. That's why I said pastor. He pastor a church. Or no, I not share. My friend say, a nina a radi. You crusade on pastor necessary. And a teacher. Or we make sure say, or bet chire and no quarry quine. And see, you share your papa, Mensa Otabella, or a teacher. Would you lame? But and then I said, Obia, Peso Oye Bibi. Nipa back or fat titles, Now, Memblemu evangelist for no. Because evangelist, no. I just say, Bia, pastor be pushing. I don't know what you have for yet. You say, it is a Sikanema, and yet, I mention ye, and I mean, yes, can I mean a day. And when Amma say, yeah, then Anka 5-fold ministry, you see, Bible said, or the Maya said, it will edify the church. And they are sorry, Biamuno, at least I say in your evangelist, I say in your apostle, I say in your prophet, I say in your teacher, I say in your pastor. A sorry PM. 5-fold ministry. I say your Juma. I was sorry. Naturally, say prophet ain't me preachy, and you ain't some a shanko. Debbie. Okay. What do you say? A radia can't so much. Oh, call. No, I can't deliver the American. What? And one no. A radia, some of our nation, who can knock at Mr. President, that say yes, the Lord. What can we? What can we? See a beku, see him, that say yes, the Lord. Now I know no, so what can we not such a train be bow swap? Because I was a young cook more than some so much what the men and none the other dreamer. Now we call Kenny and camera and come home. Now buy with 3 a day at the idea, my no sound so could be more heavy. Who are but somebody be with us? Oh, send your riding a small. I know. Now a rider small will be no qua. When you can't pass or one over. Let me to wait. Let me make a your bomb to open. Tsunaminti. It will be a some more person who says some American or committing the actual. They're quiet all night. You say you drew fear. If fear gun true. Just baby, I could see anybody me drain. No more start shooting. Now I know nobody man and we ain't here more about so. No more start shooting. Omba musashe so. Omu says ombu say we can have a more different. Omu start shooting. But it's an say we are family kwa. Amo muntin. Do I can be there. But me. You must say omu yes I don't boy. Omu. And this say we a small. I want to come now, Dino Cramana, when you come first of all. Now, a person so no to me, you will cry the feelings. Or so no, when him say, a doom baby now or shedda, and near maybe, share, maybe I make a say. Osha Elijah catch every the summer bread. And I write the time in the court. I am Pibobia to a blue and confobibo. Nene, it depends on you. So we need so for penny no more.
me mom pa ese Awurade mfa na ho sama da enye yie would impact no Emma enye yie nanso ene sofo bi tumi ka se ne man ne nkwala nyina megina nanim na wo impacting fama wo I don't mistake here because one say onya wo impartation when he is on be competition and no na so many break away about the body of Christ. Say Elijah ankwa anka enwosane ma Elisha so obo so dini na ase. Because in the spiritual world, say we are wadwen say me ko impact. E be kakra no. Ono so be hu say oh me bo mpa ye ma we ya onya yaresa. Me bo mpa ye ma we ya otimenyam. Me ka we ya ebem. At the end of the day no Ubu say was start to say na say na dem so for penny yen. Me so to me. I'm not saying impartation is not good. Okay. But we need to be very careful. No kwan be so na the thing is say Ubu say Awurade nim wo strength. Oh, the biya mbompa say Awurade say if I'm going anywhere contrary to your word, stop me. Me nipa metimi afom but se be ko bebia nya Awurade sign me mami competition aba asori bebre aba the one thing is we crusader enipa se na benya wo mo obenya president for Assemblies of God for Methodist for Pentecost for all churches for enti enim say if there is no heaven, there is no church. Why are we fighting over members? Odi for we asembia tu. Na nsen eye sofobia babontene abeka say eye heaven ne kurampo eni ho. Na eno na Ghana for do na nam so bisa say na osofo anka wo kire de ene wa wo si heaven eni ho. Ene de na ye wiasefo na say agidi fo enso ye beye. Odi for nso kire mu say. Say me ka cho say you obi okuta Bible bia na nyame afre. Say ene obi timi be jamba ka che say heaven ni ho. Bible no e ya na nsesem a. Ana say nyame asem a. E bia na ye ne maame dia. Ana say ne papa. Ana say ne kromu hime. Ana say ne wofa bi dia. It is a nyom mu bia dia. You should shut up. Mama, you shouldn't get God angry. Chep mama nkan che. Asofo bi go Ghana ha. Omo anhwe ya this year. Ankopon ba tuom so atua. Odi for awo kwan be so. Because we kuta Bible so many years a church na go for. It e na we be ka kire say heaven you ha. Ko ba chise. Na che so onu anka sa no won hye da nhunu de onu anka sa wo ye se sei no. Me mum de e bia na bibi ene nkoyi. Eti ya be sere mpa ebo ama no. Because say heaven you ha. Edena wo. Edena. Wo de heaven ni ho. Wo de ma mmoma brabo. Say et meneso na heaven ni ho a do I lose? No. What about the heavy? What David? One who say heaven ni ho. E denti na ba be kan of public say heaven ni ho. Oni pano so kan sa so yo sofo. So for the so be active first of the so for the 20 say e bi no fat apostle bi no fat prophet bi no fat enti there. That is the easiest way you are betting media to ho so. O fire na o dia to. O fire na akọ. Enti no there said the maka cho no. O there Jeremiah 3:15. O se mema mo ahwefo a omo da makoma so. Enti you be no da akoma so. Hwe ma me kasa me chiro. Bible ai kuta yin. Eye paper and ink. Say assembly nti mu a obetim the Bible atosu mi ase bonsam be hwe wasum. Aba wasum. Obetim the Bible ato kan mu obenya accident. O se wo trem mu na ma asem trem mu a se asem ni trem mu a eno na ye frɛ wo nyame ba. John 1:7 no kan. O se dudu a wona o gi ndie dudu o gi ni din dia o ma won tumi se onye nyame ba. Enti nyu bi okwaso bia no he nyame ba. Okay.
You may go to church, but the power to become a son of God, you may not have it. It's a power. It's the mount. Or ma won to me. And to go sorry and just so to me no. Who preach and just so to me so ye nyameba. Ubeti me preach you ba ukuta Bible be preach there, but unye nyameba. Na odifo asemu a wo kan de le ye ho adwiri ye Odifo na kan. Sanama. Me ma o kwame na. Matia. Kwame no so de ase ye Dabi o. Ye di ma yen. Answer now, when it's just a title. In heaven, there is no title there. There is no title. Ye Kiu na medisi no bedi subi. Obia bedi subi. Bible say it just say nipa wu prekope but who watch na table or see ye nyina will all appear in the judgment seat of Christ. One can say so for one can say just member see we will all appear. And then tin e can say atembo be so free. Sorry free. Eti nyo bi oti asonde mu bia no e no ye nyameba asore wo kwa be nkofo bibre ho wo benya nkofo o mo de o ma hye o matade fefefa o mo de ti se de wo de wa fa ho kama ayasem wo de onya aduru ha pe obi wo ho a o ko se de owu a asore besie ana obi wo ho nso so o kwa kotie nyame asem no de akone bra eno nti na Yesu Kristo ka se ogufo bi gu aba ebi kogu nkwanchen ebi kogu nkase sa na tie eti mumie hu ni yese nyo bi okwa bia ene kwa de so bia de Kristo ayafo eti obia kwa sori pe Kristo ni no ya won nkofo mu kwa sori enso mo bibi ehso mo pass bibi no ya de bibi no be ko ekuse do ba mi mo krodidi na man bi wo ha kwa sori pa aha say dia sa o ye nananom na akire yin ukwa sori kwa na eso nya kakra de be bo wo ban se we feel ya we feel na nyame wa feel leader you see se omo hu se enkrofo bi ati se binum a ma fa Bible no tetwe ebinum Bible so edidi peche kuro mo eche kuro yi enso yo mo ye no but ade ba ko so hu ni se wugidi se nyame wo ho a nyame wugidi se nyame wo ho a se nyame wo ha oten se de BC heaven ni gwe na nyame o me kire ba bia Yakobon so gidi se Yakobon ho nto me kire ba bia Yakobon te Bible say asasi be bobo sekete etu wu be gina he ebi ase de yi Bible mu obi nyini ye tu ko ye oni so obetu akọ na utu akọ no ba bia akọ utu akọ esi a ye hu se Enoch etu otu ye Elijah etu ye utu akọ obetu abi ani ko ben ni kuro mu ntinke ho no obetu di akọ ze asofo ne se di omo ye no ano adi yanhwe eye we se wo mo yire no mo krampo asese wo mo fa wo mi enne mere mu asofo yire hu wo mo ane wo hu wo mo ne form de ba begina ho ne tu ne ya bia bi ba begina ho obi nkyira wo se ono na ye sofo maame na saafo ni nyina na eye ana niema wo mo kunum eye no ebi nim ana se wo mo nyina mo nim ne ko so me fa se ebi wo ho mo nim ebi wo nso a o mo nim ebi nim ne bi so enim ebi wo kura na omo no motimi ebo mu kunum omo ye but ebi wo wa mu ye innocent na ebede na me no eda sorry na wo ya ade a mintimi hu bi senya ba bia ebeko bia no be ka jo se no menko na se wonni na chi kura na de se niam bi won ma o me yesu enfan chi ebeko ba bia na okwa o be ka jo se ko daddy na eye wo mo miracles a wo mo ye esi niema bi e wo ho no mo a wo mo kika bom wadi asofo akesi achi achepa obetumi akere niema kakra bi a ya na wo mo kika bom e de ya sa niema oh say we dey think say enkofo kan bebre say binum wo ha ye heda e momu ate obu ase nani afra obu ase mamenka sembi wa say wo ye operation ye mount anesthesia
and it can sustain you for hours. For Fans and hours. when yet. Yeah. Into 1% obi. Yes, obi no person ya no betina anesthesia. I no mo do be call hospital and now will be one fee. There be send at least doctor. You see, I say if you are no Bible say na dey echi no sikape lovers of money. Obi a pesca. Enti okohu anesthetist bi no ka chere say oh person me here into the bema we anesthesia person obeye obema ni sika o man 20,000 kwa obechi. Na say nipa na wo mo so di wo me so mo so wasafo na em. E ko amu fo mu frasafo no mu o mu free ba bi na eba o mu wie pe na o mu ko. O mu wie pe na o mu ko. Etua sika ko fo mo ba wo mo na etua wo mo ka. Obetua. Say the thing is or the ba beji o mu ma ba ni sika. Innocent people. That's the point. Sure, it na maka cho say se wo to your Christian money now. But research for yourself. Allow the Holy Spirit to lead you. So one can Bible now. Obi be see the trust am. And nothing dem go be see Bible ni trust am na ye hu. Daddy maybe you can some chire. That is the truth. Anything go because yempe Bible kan. Yeah, problem. Wo do pa me enka say ene ye ba be bom pa ye uyo obi a ho. Prophetic night ye ba be hye nkom. Ombeba. Obi hu se eho be ye ma. Na omoba odifo na be ka so say ene min preacher na say men hye nkom. Sabe mpenifo manimu a. Asor members bi omo jimi no. Ombeka so odifo hye nkom. Kowanim. I am not against prophecy. Yeah. Prophetic gift is a very unique eboa. Emahu wodache. But enkophobia ba be frefre mu a. Yomo ye no asefem. Na daddy wo bra na woni wo mu na mi wo de ya mo wa anya bibi etesa. Me de wo nse menye. Onye. Na wadi osofu bi achi anasa na ema no ye bipe. Oh, asofo de obese ye de bi achi. Na the thing is Bible say yenso ahonhom nyina enhwe. Eno nti na say sofo bi ye obi bibi na okase onko bi mu a aya na mewura ho. Because Bible nim say enkofo bi ba be frefrem. I want to say this. Any apple that the devil gives you, there are worms inside. Any apple that the devil will give you, there are worms inside. The outer will look fresh, but inside you bite first one, second one, third one, you meet the worms. You can't stop it. That the one which will say. The thing is, one, say, or the Ninsenifa Emoadia or the Benkumbeje. Sana koso. I sorry, bro. Ubeti say the whole year, a nipa bear 20, 40, 50 youth, etibiwu. And you normal. What a shock! What shock! Gone too soon. They say, "Oh, she should be now when we now." She shall bound, and you say, "Be occupied MP and as assembly member." What a shock! Yes, A young crop for my baby frefra. A Juma, yes, Christ, and I'm seeing to me stop home. It's as a Bible account. Or see a default for member. A trophy, a church for as a bed. Teachers, false teachers are more dangerous than false prophets. Omunim no kware no. But ombe dane no. Na ye wo bi hwe ni ye hwe teacher fo ni ye wo mo kire. They are more dangerous. Omunim say na Bible neka.
so be dan. Ebenum timi ka say, oh, tight ye Old Testament. Enu kwan say etua tight. Ki be ba wuram na odi aba be hyem. Enu munya Old Testament kan. Ebinum say tight no e was nka 1 year ene etuatua no. Papa na eno no ya na me so medwen ho amenti ase e kire say Bible no so kire say yensan so mfa tight ni bi hwe kunafo. Na 1 year ne kura ni betena asafo ni ma kopim 1 year na nsan ne yahwe na. Pacho. Asofo no a omo ase tight. Enu kwan say etua tight. We some question. Eya me the password yapa. These are the false teachers. Me wa so be come on them do omo ye wo ho no. Esin tight. Obi etimi tua tight 10 cedis. Wo se tight nye, but oba wa so them a age se e bia oto niema up to 400 Ghana cedis. Eno ne tight no. Difference be ni wo. Tight wo Bible mu, de wo ton Bible mu na wo. Na che se ni nyina ne ya na trufo difo no mo kire sa ne a kire fo. Se omo no omo tu mfuturo gu ani. Sha enema let's say food and dashboard for. Sade we die. Eso omo hwe ho asamoka. Me say in case say ye de taxi bre sorry obi a oton ade e wa na so dem eso mutua so mutua omo ton oil omo ton sobolu omo ton emkun dwano eso mutua eno sukura betumi di sika ba man ni kire say ni boarding obi tumi ka kire say wo ba menye consultation enso TV show na metie nti wo be boa TV show na TV show no ne sa consultation ni nyina say siwa what's on charge but ba be for there 300 Ghana cedis. Can you imagine do kind of day nwanwa so what dey boa TV adwuma na nya say wo oje obi an kan to say ko TV so yenso ma village saying ana TV no mutimi hwe. Mame, if you go to Upper East, Upper West, North East, Savannah region, their villages are obi wo ha onti Yesu dinda. The question is that omo onti Yesu dinda no. Seracha ba omo ko heavy na omo ko hair. Enye so omo ate. Ana omo fio, omo nte da. No omo sa no so die ne be ye wo. Enu tira Bible say eye se asempa no ko wiase nyina. And then go 40 so them think say a church is about church pews. More outside no are even more than more sorry. Oh, I see a corner ko kasempa no de bia be gira bonten no. Enu ntina me papa Reverend Francis Akosi Amuako. Kofa by resurrection power and living bread. Me put it and I'm sorry. Adentia oba ye no oye na dwen se crusade. Ano be ye. Enipa o hwimom free gem. Bible say ye hwimom free gem. Ene ya sofo ya. Bozo bi jenteri so. Hwamata de hwamempabwa. Na mpabwa no wa de beko heaven. Untimi nto ye kasa wo ka bi. Nigeria obi to Jane wagon e di sie ni ba. Wo mpabwa na aka wasem. Ne dome bi so kura timi ka wo ma. Adom be na wo. Adom be na wo. Be si omo ko heaven. Adom na gu na ase no. Wo ya sure say omo ko heaven. Bible say obi nimu wa betene nti ono so sa na obekọ anase wo nko. Bible say ni fe ni che ni fe ni kwan nya to amnem. Enu ya se ni pa o. Enu nti na ye se uma hon konkon du kan. O kwa sori bi abompa ye bu se Awurade we ka wo ma ne ho ana. Ene so kwa sori keke o. Se me kwa sori da bi.
Share. Because Lucifer onim nyanza. Oba microphone na ba be jam to say the omso me nyame nipa no. Share. Na ko ba be jam no oba be ka oba be ye ya wo be gina di. Onyini ni. Edifo chese. Ana wo hwa. Nyame ma na nkasa no omunye dede. Nyame asofo ankasa no omunye dede. Omo free nyame no. Omunye dede. Papa wo kasam yo na ye pesi e dive ko mu kakra. Omo free nyame ne nye dede. Omunye dede. Nyame sofo bie ni wa. Oye sofo konkon a. Obe dede da. Ane abusia. Hey, edi dance ye say. Wangasa wati bio. Asofo wo mu free nyame no wo munye dede. Enti ni se yankasa yetu ye ni adehwa Ghana ha ne ekoso ha. Wankasa metoma wuni minsu minim. Papa yenko ye ni. Omu uje hwe. Asofo obi. Ameti na bomudi. Uni prophet yawa no. Martini di. Wọ́n sẹ́ ojamba bi ye dede da. Bishop Katrabedi. Hwɛ na onyame sofo bie ni hɔ a ni focus ni sɛ ohwim nipa frigem. Wo be ka no kra na onfiu. Na che se difo papa no eno so ka wo mo niema ne hu bi wo ka na onfiu. Dabi. Esan sɛ Bible sɛ sɛ ogu ntɔkwa ko a Awurade nko bi ma. Enti nyame adifo a nyame asofo minimum no omunye dede. Omunye dede. Se ye hwe ne ekoso wo man Ghana mu a me ye se me mfiu na so de akro no waka me nko ade mesori asofo wo mo kwan. Safo no wo mo kwan he fa se ka. Ghana for me dem me ka me se nyame asofo papa bia no enye dede. Ento mo moni na ho. Yenhwe se eye na na agrada se nyame ama na sesa wo e mama part. Woni ye papa wo su bempa enya ntokwa aches enya semketo mama part ese wo sesa. Ye papa wo su bempa so de chese enyina nim se asofudwuma na oye. Na ye hwe ateni a mama part edi eye wo su bempa atem. Ene niema bi a wo ka ye maame ne nsacha ye no hu ne se. Mame de meka ne se mesre. Se ya sakra ye ma Yesu Kristo enedi we. That is all. It should be BIT. Se ya sakra ye ma Yesu Kristo hwe e kwambe so na ye frɛ asuanfo no Kristofo. Bible say anti opose enkofo no hu se omu ye Kristo achidifo esansa adentia omu hu Kristo sunsum bi wo mu. Kristo sub omu dai suban bi dia e kire se ampa omu di Kristo achi omu di Kristo anamo nchi enu tie from Kristofo. Enti suban bi wo na wo dai dia so hwani eso hwani ye ya se ene ye di Kristo sum di agro because enu ne da bia meka cho se hwe Christianity is not a religion. Christianity is not a religion. Christianity is a nation. When you join the nation Christian, you denounce the country of your birth. Why? Because the Bible is your constitution. I know you me fa wi ase constitution. So Bible say mu free wi ase de enso. O say mu wi ase enso mu free wi ase. Ye free wi ase. Ye betwa mu akoi. Hwe ebre bi ba za na nkwa cho say Bible say asase be bobbo sekete. Wo be gira he ansa na soro fofo ni asase fofo na ba. Because the soro fofo ni asase fofo be ba, I guess asase na bobbo. Ya se asase we enti wo be gira he. Wankata soro o se asase be bobbo sekete. Asase na otesu yi. It is asase bobbo sekete a wo gira he. This asase bobbo kese na wunnim ba bia be gina. Na wo se heaven ni ho dia
baby I be jane be. Your boss as Robert Jenade. Robert and Pacho, Janchana Yamasas. So Bessin send ho. So be kun ho. So be regional. So be then Tamunaso or Jenasas. It is same be or na ye can. Mention ye. God Bible said the other one can be a the boom. Me a radia timbo them through. A radia timbo. And you shall ultimately obey obey to make you a table for you. Ultimately, the same be one about Pontina Becan. Shady ye. Mamma, I did be a beer. Obey push you. And Mamma Cassembi. Cause one we are winning Yame and Echo. Now, God can make and make you. Whoever said Bible can say, or Quasia and a major reference, or can I know one of them out? Obit me cast a share. One why? A dear now. Hey! Oh, dear. Bible said a dear now, why, and you rat and a demao. A dibia will be a radin at the mouth. It is a no one quackrana, I saw that radiasi. I didn't hear. Obi echo die one sorry. Obi per se, o free. Dr. Becca say, oh, go fear could jarabra. Nasambe daha, and poonya. So, who share at the rata? Nipa. Now, when I say, I'm in the home, having the home. Yes, you are. And same be who cannot hear do TV. Do TV. Because if they are not someone all can to me a dear channel, why are not both well, no young. Ebinum Gasaqua. Ebinum Gasaqua. To me, wo Ebinum to me, John, catch yourself, she knew ya. To me, wo Bible say, and ye know one namely moja and enya. Ya no one enya, and we want to for, and the to me wo To me wo The memo be nada. Some to me, the woman, some to me, share. I no, so ya no so can't sign your man, woman, qua, woman, did the camp. This is Yano, if we are say you power, fame, and money. I don't know. One she ya. When you better know. Especially. Oh, I know Biaba. Oh, you won't do my power, ye. Ye Baba board doctor. When you better know, near initiative. When you better know, near initiative, whom pass your yes idea. Tidiga buane say ya paying you free. Oh, make a no. Let me say no, Uber me fear. Metie news. Every Nam de kwakoto Hope TV. Say, me wakoto to that Channel Kodwo na aba. oh, mama. Onyo na to TV ni mama. Yeah. Etu nya me ni wakotra mu TV so na kasa. Me de ani de me anam dem sika to. Eti mesre agidifo. Bible says hwe na wa ma obi anada. Ha enada koso. Awiye mre mu. Extra time na yebo no. Ye boy extra time. Extra time na yebo. I am not against. God is healing people. I'm a witness to Obia. Na ne kidney. Doctors for diagnosing say ne kidney nyadwuma. Erade adom. Ye fast bob buy many pack. Okwo no. The kidney nyina. Doctors for kana yonko. Erade ye na dwuma. God is still in his miracle business. Erade wo to me. Says uncle for winning now, the wife for my way. But
Amen. To the do ha o ma ori on change. Bible say Erade mpe odeboyefo wu. Enti se o premu akoma bebrebe a bo se ebedum bebrebe no ateam. Tiam kakra o pese oni ba won so o. O tiam kakra no ani ama won so pe wo se David. Ntia no ya na ebi yesen mu se wo betwem aso. Yes, Erade ntia de obetimi de yare abo. Erade ntia obetimi ama ade bia ya ato. Bedwene ho a wonti ase. Mamu me yanwi say yare bia na hospital yare. Obetimi akọ hospital on be mu aduru papa nyina. Nso story bia no be share ene sikeni bi pa no ntia tight no yare ye oska na omo bompaye omo ye bibia eti so panini bompa na wade ka chense do bompa ya man on ntia tight ti yare me na me abod ti so panini call hospital one ka chense papa Erade se wuntia tight no ti ye yampa no ka chere ye zongo fa na checkbook mren yes sika o sign that day no senka anya yare na on sign o sign check na ape na yare na yeden instant miracle. enti omo say mama ka sam chiro omo de tight di agro no Erade betimi ye do pay ma wa Erade betimi age E wa kwan reso. O sika nyira da unya smart nsin Erade o so odwo so wo ye smart Erade e hurry up unya smart nsin no but opeso hu say wo bedi no kure de hede e de ama no na aye tight nsensem ya ye hwe enkomo bi atese ye hye ase no aye so fuchira woso ono na de beto ho se de heavy bi ani ho ayo no a ochira bosom ene ka asase no na aye enwanwa kire se osofo anki hu ye nka odi domanim na de obeka bia nkrofo tie na wo ka ne se ne members di asempa na o mbeka fa o o se wan ya osofo chira bosom ono na beka yes de obubu aye abosom no ne sa ne ma ayo no no ka asase mu no bi okuta Bible mu so many years no oh David so for kwada bra biem anya sadia onfa asori members ne title nyina ma om na ebe yesa oh David yes because o catch from say heaven wo ho hell wo ho wo sha asori na se aye benya tape a wo kika asasem ni nyina na nne asori for make catch from kwajom tight free so fucha bosom omunwane anya omkra nkwa serious omunwane nyi omkra nkwa so omu yo madwen se omu tewa they are going to hell me say be catch up say heaven wo ho hell wo ho enti ye ne members no members ni nwane nyi omkra nkwa omunwane say yo no so fucha omra biem onkoporo ade chew na eba ne sa ya na bibi na epuli o ma na because nko ye sofo a no wo ka nyame asem kama se medical ka cho se anya sofo bi okuta Bible no ene yakopon afre no ebi so se Bible ni a story book into free si what te asore won fa Bible preach da but dey bi o preach enso nya Bible mu nse story book na aya o mo kan no ne man kan no school Bible no e kan story book no Bible na kan story book no on kan Bible no story book mi ahwe ti wono de free so what te asore ne da bi o gina ho a efiti ase yakopon bo so ni asase no kwa na sanya no kure asase no ho na se ni ho ho enso ho na se ni ho enso ewiabo na se ewiamo ewiabo isi etene maka cho se hwe enipa ese nipa ya careful wan hwe ya betie so fo bi huhum be bia bebo wura because omni ba bi omo kasa free omni tumi edi omachi esi ebidum hihye rings ne watch nyina na no so ya na ye no kresa oh ana no kure
What should be praying? The thing is, Nyame wosra ente saa niema ni mu. Medical catch you. Bible say Awurade nti de nipa de ne nsa ayem. Sa no nti oyo anya mfiri so. Eye free so. Anya mfiri so. Rents ne eye free. Aya. Enti say odi otumi kwhye saa de ni mu a adane bosoma ma wo. Ade bia wo rehye mu no aye bosoma ma wo. Eti a Bible say yen hye ya adamudie wo soro. Obi timi de ne kra ekwhye na adwuma mu. Adwuma ne hye pe. Ewie ya. Ba sa wo kra hye Awurade mu a Awurade bebo adwuma ho ban. Eti mame de meka ne say sofo pani we a ne anim no na obekasa asem we ya a so no de Awurade de yi ni say omubu abosom. Nanne obi Awurade yi ni say omubu abosom no o say heaven ni ho ana heaven ni ho sa no kan eya wonna kakra it is a medwire ho I can't think far. You can't think madness. Medwire ho kura na menti ase say otise no anyo no aso do ka so be president ayi ya o se nyame so o ma medi president ni nyina na heaven ni o nyame kasa free na ba e be kire no eno no susu ne asem mabusa no ade se sheda free ane mpacho mesra mo a mo make sure say mbebusa cause o se Nyankopon say o me president eti se Nyankopon kasa kire no we he ehi na Nyankopon ti o de ne kasa ye kira bosom de no mumbusa no me na ka me oba be ka asase we ka be ka jo say papa trust nti Nyankopon o kasa free na o ka cho say bra be the president because you see heaven ni ho yes you know say Nyankopon o heaven eti Nyankopon o kasa free ana wo telephone number bi ade friend for man ni nyina friend bi sen kan ne nka wi ase be mere dia mai wo hia bibi ero ne se wafafo afani nyame mi hia we no yes yes me ka me ya pa ka say yama Christosum aye mockery just enkofo di ye ho fel yama Christosum aye fel die now say am ka cho say o ka say me ka cho say Christianity is not a religion. Christianity is a nation. When you join the nation Christian, anything that the Bible hates, you hate. But then, better we put the Bible. Papa, yen hwe eya asofo na abasese no. Obi tumi ka se medie nyame se me mebubu abosom. Medie nyame se destiny na memfa wonfa. Obi nso si oridi ni pastor e de ma wo mo. Sa de no ya na nyame frɛ wa o de ka ho ma wa no. Some they can't show fivefold ministry. Obi ari na djuma. Enti say fivefold ministry no. Adwuma ya de hye won sa na hwe ade ba ko a eso hu ye ne se nyame ko asem ti o mu a o kan revelation o si di oti na o kan enhira ne enti the main fact is say o ti nyame asem na o kan wo ye enhira Bible say the goodness and mercy shall follow you. He never say you will chase them. Now we are chasing miracles that does not exist. Deep. And ye na ye pe ye chinchin eti ye wo prostitute Christian, butterfly Christians. Prostitute Christian, everybody is their pastor. Okay. Butterfly, omu jump from this church to this church to this church to this. That's what is happening. But obia one thing I see nipa hu ni ye ni say busa ho say a denti na unbelievers will di omo nsheda ni bibia ni they are flourishing in life but yen na ya ginya me adi no na agrabo na style I just say what you do you know say even our brothers Muslim they pay tithes. You know no Muslim food and go food to a tithe man. Muslim food. I know some Indians, I know some Arabians who pay tithes.
because I don't know who to tighter a yankopon shira until whether you go to church or not. You see, sometimes sacrifice can speak more than your prayer. Sure. Bible say Israel for kwako. Na omo kwako no. Omo pompa ebise Awurade se Awurade yem ko Awurade se mo ko mo di nkunim. Omo koye omo di nkunim. Yes, ohene hu se odi nkugo no. Odani nani no. Na ne banka owu a obedi na de no. Na sacrifice no. Na battle the turning against Israel. Unbeliever ehun say our God needs sacrifice. Ti mama sacrifice no bedi nkunim. Christopher. Brian Mompaye, praise the Lord. Brian Toyon, praise the Lord. Come and pay tithe, you are a thief. And only a year yet. And none never be a thief. Abraham Utiae. Bible says Jacob boa dear. Sure, there be catch say if you are comparing New Testament tithe to Old Testament, and yet 10%. And no cotton would die, or so almost cotton would die, and dear be will be an only boy for dear. But it be good young for the nas, or cotton would die. Now, dear, you're finding your medium. 1,000 Ghana cedis, 10%, which is 100 Ghana cedis. You think, say, yes, I dare do for 9, never me 1. What you say, yes, and Nuntina was so many best before I was no sick and son. I didn't tell all the best. Papa, I am not correct. Sure, what Miss Wood already before you think he thought. Enti, Omo Mutia so for him be say, tight in Yano. Almost so much. Would you pa? Mammy, maybe come here, life story. A drum be. Now, I say, me 3 minutes to 30. Me sika 15,000. Hey, right, 5. Me bomba ya bisu anu azika so say, na mde mama sanji madi. No, Charles. Me, I want many ba me want to say, I say, me start to me tight. Okay, baby. Sure. Tight. I ain't go for pin say. I saw phone one and the tight bro. Debbie. Sure. Tight in the bar. A crown for a chippy. A orphans. A young castle chippy. 80 men what you say. Would the share I ain't go for winning a juma and answer for their so for bar. Surprise. Sure, anytime bia me kuku say bia no. Mas ntia shema dwumpo say could be a bit to be and call it one never know the animal. And I've been doing it. I've been doing it. I did back me person me come myself. I am ne a Christopher Jai and near Subo. Bible says, "A go for me to as on them my mom was." Mammy, are you wrong? Jesus said, "Munko na munko kasem panche we say maning mum was we say a ja or banner on kunku dimu." A subo is a requirement, but not qualification to heaven. Say I didn't show petrol, so I need to whichever. Amen. Whichever. Memeje. Baptism by immersion. Me mo bi atai. Awurade atembo no wo awurade nche. Ye do on e be kire say, "Odi awuye ye enye." But me de je me gidi. Ene for instance, obi o hospital no wu no sakra. Obe tam na consumers and no bonus. It is situation bi wo ho. It does not permit you to maybe take the person far away to obi o desert so. Okonyin so way. Are you saying na tie na na se bi na de bonus? Baptism is about change of mind. My young man say me di Yesu achi. Anu.
ensuo na ade ebo no it's a symbol. Papa, who can some edit pa na a dear fool ya say any now no ye di wo mechi. Wobetumi ka ne say me de oba maso ya ade we enam de be. Nanso enka ne no na ye ka se aso ya ehonom baabi a ye goro. Anase baabi a ye malamfo ne sabi abosomfo edi agoro. Enu no so papa obechire mu say no bramaso ya ase efre hi. Say aso ya de. Ye nipa nana kwaku bonzam pakasa o se bramaso ye nti se sofo ko kasa bramaso ye wrong ayana ye kasa batakari adoso same platform is the same thing about Christ so hwe omo a na first no na omo de akom ade am se no nipa ni abie omo nko obiem enti omo so ma be fa suit ahye ana wa fa Bible kuta ebin mo ha e from stomach pastors omo funti na omo yem nenam sa but ade ba kwa me pese edipa ro be fi any Jeremiah chapter 3 verse 15 asori bia obekwa yentete wo nyame asem no twaneje wo crown yesi Yesu Kristo eba biem oreba be bu ni panyina ten ti twaneje wo crown asem na papa ye resa ansem asese ekosue sese die di ahim asofo challenge a wo mo we koka we no we di age we na we akoka na we nso di age asese no kame akwa ese wo mo members ne nso attack wo mo asa die we nyina no ye gidi se anu yi anase ye betumi ama no policy bi ana enye Kristo som omo ndi obi a ode ne ho age enye Kristo som enye Kristo som sha ma me kasa mo kira Yesu Kristo bo edi na chi no ye ka chen so the best se bo honhom na yedwuma wa mie na no emra even kwa no Pontius Pilate interrogating no oka se enti me no kasa wo mfiri wonni ho kwan se wonnim se we ho kwan se mi jawa na o se ya mfa mfiri sura ma wa je ameka se Yesu Kristo the purpose of coming to the world is not to give you a marriage so be mo aware purpose of the buy so be mo car purpose of the buy and so be mo adwuma ye the first time when Jesus Christ came the Maya 17 was when he was about to die. He said, for this reason and for this purpose, I came to bear witness to the truth. And what the Bible says, you know the truth, and the truth shall set you free. Ube hu no kware no na no kware be den ebe je wonkwa nti the moment abe hu no kware no sa ne ma we nyina the package you know say mom hwehwe osoro ahemie ene ne trend e kane na ne aka nyina ya hwehwe ne aka ne nyina ya de Yesu Kristo aye mate na ne aka bia ne se Ghana ya de Yesu Kristo aye mate ya ebre kwan be so na edi nyame ye mate se Ghana Kristo so ma enye no kore enye profo ya obi ankwa sore so obi akwa sore Ghana so obi akwa sore dia e denti na up to now still corruption everywhere yes ya na yes ya na say
Papa, I didn't come here, but ye natural say a year a software say woman sorry woman so yen papa a yakubo for a face so who bempa yen papa obi ni kwade na nse oba bonten e beka say see ade we JB bi mama na kanti we no bia any issue biom ene ye opambo mu nyina no why software di o machi pen ene akesefo bebrament mi am wo mu di e di asem na say obeka kire wo say de be ya akwa be bafo. No, medikai akase Christosom enye te se de ye hunu sese. First na hardly pass say obo say software any software we help. Because say me ye wunu ya software. Na in fact what you asem bi o ha. Ebi aba me nchen. Oh, we no matter. Eni hu kwan say ye be gira mbonten. Because ye ba Christo ani egu na nimu ase. Aya enkofo ka som ka sele. Mo hwe de Christofo ni mudin kwa de ye mo. Mo hwe de Christofo no ye. Ti Christo ni egu na nimu ase. Christo ni egu na nimu ase. Emre to say adwuma wo ho eda ho ma ye. Si enim say ye me adwuma nyame ampa afre dia. Ene nima ye nyina hu hia. Yanko wi ase ko kan wade ase. It sounds eno na Jesus Christ buy. Smart. Or say you were saved to save others. Or Jesus said the be yan so be je afofo. Ma me say no. Adwuma wo. Adwuma wo. Ai Ghana enye ne nkran ha Kumasi o na yi o. Villages bi wo ha. E baby wo kwa na enso kwa mu nkwa mu. Enso when you adwuma na Yesu Kristo ka se enko. Enti oji free baby. Na de akoma omo a omo ni bi. Me kai say December e ko village bi. E de ntoma akoma mamfo. Ma me no da fom emuri no wa. Me chiro busa me say something that Accra people say common high target. Enye GDP o. Enye Holland. High target. Enye depa. High target. Ebia nkofo beka se kufo thank you. O ka sa atuma. Kuma se no ntono wan se di. Kufo ba so be. Kufo thank you. The way am many munu no mo fo. Ebusa me ho se. Enti se wo de entuma ma obi 6 years. Na omwemenu from say ya. Okoto mo one bag at the manna. A den no be ye. Sure, baby wo ha. Yen ye nu amu etugun. Emu ko mu testi bi da. E ka se ko ye ku se bi o village. E ka se be feeding kwale wo ko mo nyina. Almost 5,000 children. After the penifo na ba. Eba be testimony said to say, you some say no say oh, ba yere nkwa ni mu a. Amen. When you adwuma awurade de asoma ese enyo. Enye say we ya kame, we ya timi, we ya kase, we ya kase, we ya kase. The thing is say enipa over dinasem e wasase. When you say obi na de okra e ma. Onipa ko no beti na je anytime. Obo wani say ya. Obi beti na ka cho say me da. Obi beti na kire time ada eda. Obi de to you. Me da na mada. Obo me ho ban. Enti obi na bo ho ban ma sorry. Enti say o bu nipa hwe. Enu nti na mabra bom. Me say be me bu obi anu ntia, but me adwuma me papa. Miss Monsieur, I'm a Kodwo. It's about pathology. Dead bodies.
Boakye, more person. Boakye, we are more younger than you. I didn't a privilege to live again. Your quantity. I'm fashion, maybe I say. San Suna, young fashion, influence. Take a cell. Your papa no benefit. Yes, you do dear chili. Yes, you're free to be a cell. See a senior mere friend, me and come on. Nenya meduma. Omni baby ya adwuma na mesra o. Me hiom onof. So omni baby ya adwuma no omnim say baby o moduni de adwuma ni baby a odo mo mra nof. Ni enfo mu we villages. Na say obi timi utimi kotu even boho. Wan go kasem po na kotu boho ba ko e de ma community bi. E bia eno nam so. Ebe ma om na ba Yesu Kristo. Tiebesero. Oncho. Nyaminti. Omuma akumamrafo. Omun kasa nchire omun kofo ndu mochi. Hwe. Aya atore bo ha me kase. Se o papa ya dia. Na untimi ntu papa fo a. Men so papa so. Because one day while she here, but Pia Papa, I wait here, but my papa, I told me. And see, the ceremony, Mumma, rather come on top of mom. Now, the papa, the Biamusian mechanic say, enviness is not in church members, it's in pastors. God bless you. God bless you. Ebusia enviness eni eye members mu na mum e wasofo mu. Na e kamia kwa ese ni nyina no etwa gina eye ahoya a sabi ebinom eburu ebinom so a chese wo mu eyesa. Ye nyina no ye ntimi enyepe esese bi ba soro na bi ba fom. Enu nti ba bi a wo bia no fa koma pa eso mu sesanse no ena nyame edema. Ebusia ne ye hu aduro. Wo ye nipa wo hweme afi wo bia wo tie yen no. Wo hunu asofo no sabi ebinom de wo mu aye ene di ensem fata wo mu ye nyina ye ne ye hunu bi ye hunu han no ne moma ye hwe ye hu yie na ye mo ye hu moden se ba bi a ye nam a emmoa ye no ye be firi hono na afi no Yesu ba ye nyina ye nya ba bi akwa akotena busuya ha na brema kwan e ba edi nkomotwetwe no nyina no esi ye medin edi dwaso hema makra.